Nang kendang merengas ngau saron ngaji ki basur hala jingong susur. No kumka. Susu. Apa metranya? Ngadi ki basur. Ngadi ki basur. Ngadi ki basur. Kumka. Wabun kasuru. Ngadi ki basur hala jingong susur. Kumka ke. Wah, ibadan beliau yang bapak banau. Apa yang lek kat suai banau? Tuh kamu tengah ciasni. Oh no. Hei, bapak banau. Banau. Oi. Ada. Jadi mana kita kerja keteng bapak banau? Ayo di mana? Titi. Meo di balanya, banau jang meo sa asyum ne. Ngalabe ya sengi tengah bam kadi. Kumna kunta. Garok ki beliau nyabami digen. Makin merat. Ite. Ada sisa beli sengkano ketunya pengen bersupak ros atau kunta. Kelut man. Ye. Me wan hane wan patai stan. Lek no. Ya me le yang air kawat. Ngaladan kene gawajunga. Yang kinai mah yang kuno. Ki lek no ka temen ngerti ya. Ka temen balak. Kita ada halang. Bangsa ingku ruangan jusuk lok rukala be nak apat ayo kene yang Jadi jangan leceh leceh kami ya pang itu sedok mensi ma isai pada itu lo ba bala kan erap yang ngale sing jadi kami kami beli bur diparkan dia kene hi coba mana godon ya tuh beli jarjarkan dia kene sekarang kami kerja Kerja dong me. Lek no sebing kur ngalakat. Ngita segadi. be yang kan let makan mau atau we kesini persebab ya Ayo di mana? bapak nak. oi Sungkayu li sini seperti jam dua. me ngasu songkai pengat sini marwe na marwe song haying dia bon gitu watat em tak ada wan songkai pengat sini makam fresh ka ya bing itu kam pengat sini kalau kerja mana sih me Mulai semai di semua. ale songkai pengat coba ngalong Lagi mengat nawan wat menin me yang jom dia kan dulu sulas kan deh songkai Lagi me sam ne. No me. Menin ngawan kat na yung jong me. Kalau jong me ka ong memsarang karsu berkah. tin me kalau be yang tak ada ngawan song kenang senero namar bangas menjar ka mesin Mesti jenjar ke mesti memela ulang na. Ayo di mana? Yo misu bangwai kan. Ada pelaku snap. kunong ta me angkur snap Ya. Dilatih sih yang toko beriu. Ada sekali ganti jong me ka to. Kalau baik kan ya me kalau ada pelaku snap kan me kalau baik no ya me. Betul me. susu me Kalau update dia nak kan me, laga me i jadu kan kenero. Kalau ibu mencom perkara ni. Ayo di mana?